Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Ta'jil Masjid Al-Munawwarah, jamaah berbuka puasa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di hari yang ke-27 puasa kita ya. Insyaallah tak terasa, tak lama lagi kita sudah berada nanti di 1 Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tammal amru bada nafsu." Ketika suatu perkara itu telah berakhir, maka akan nampak kekurangan-kekurangan. Ketika telah berakhir Ramadan, maka nampak kekurangan yang ada pada diri kita. Kekurangan apa? Seumpamanya mungkin di antara kita ada yang puasanya bolong. Terasa sekarang di akhir Ramadan, oh saya ada bolong puasa. Ada yang terasa seumpamanya pernah bolong tidak sholat tarawih. Oh, teringat. Idza tammal amru bada nafsu. Ketika sempurna suatu urusan, maka akan kelihatan, akan nampak kekurangannya. Mungkin di antara kita ada yang tadarus Al-Qur'annya belum khatam. Nah ini teringat, nampak kekurangannya. Ada yang masih mungkin baru setengah Al-Qur'an, juz 15, juz 16. Nah, kalau besok di ujung-ujung Ramadan ini kita kuatkan, kita selesaikan target kita. Seumpamanya khatam Al-Quran, yuk diselesaikan targetnya. Kenapa? Karena akhir Ramadan adalah penentu atau finish daripada ibadah kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di 10 hari terakhir Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Artinya Nabi ketika berada di 10 hari terakhir Ramadan, beliau sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh ya,
Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, banyak riwayat Nabi kalau di 10 hari terakhir tidak kemana-mana, di masjid terus ya. Beda dengan kita. Kalau 10 hari terakhir Ramadan kemana ibu-ibu? Nah, ada yang ke pasar, ada yang ke mall, wah sibuk, itu kita. Alhamdulillah. Tapi kita buka puasanya full di masjid. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita sangat luar biasa. Bahkan ketika 10 hari terakhir Rasulullah SAW ayqadhu ahlahu, Nabi membangunkan anak dan istrinya. Anak-anak dan istrinya dibangunkan. Bahkan sering sekali Rasulullah SAW mendatangi kamar anaknya Siti Fatimah dan sahabat Ali selaku menantunya, dibangunkan, sholat. Itu Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW tidak mau masuk surga sendirian. Ingin supaya anak dan istrinya, bahkan umatnya, semuanya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu masih ada sisa beberapa hari, yuk kita kencangkan ikat pinggang kita. Artinya kita lebih semangat lagi, karena ini adalah sebagai finish. Apakah penentu, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di bulan suci Ramadan atau tidak, maka adanya adalah di penghujung Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Maaf tadi ada keterlambatan karena 5:30 tadi ditelepon oleh Dr. Ramzi, ada anaknya Pak siapa sakit tadi, kritis, dibawa ke rumah sakit, minta bawa pakai ambulan. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang sedang sakit kritis di rumah sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kesembuhan, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Dan kita semua para donatur takjil dan donatur Masjid Al-Munawwarah, baik melalui infak, kota amal ataupun tisu dan lain sebagainya, semuanya kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala niat kita, tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pada niat yang salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Belum ada yang aku dulu sedikit lain yuk sini dulu sabar
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Itu orang. Gue pikir tadi tidak ada orang. Gak mau masukin lagi. Oh, anak mentunya. Mungkin no. Baru lagi apa bateri. Urusan bagi masalah ini. Iya. Kok menanam bisa? Apa namanya? Kalau dia Allah datang. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله لنا وجعلنا من صالح أهلها سووا صفوفكم فإن مسيت الصفوف فيها تمام الصلاة صحيح الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك صرنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
Iya.